Lectura for the buki di profeta Ezequiel. Esa kita lo que Señor, mi Dios, tabisa. Mi mes lo bay busca mi karnenang, iperkurapanang. Mes kos ku umbong guardado, ta preocupa pa su karnenang, ora e bestia nan taplama den diferente direksyon, lo mi bay buskanang. Unda kunam por a resulta e diaskur, imenasante ei. Mi mes lo percura manera un guardado pa mi karnenang. Mi mes lo dunanang un lugar caminanang por sosega. Esa kita lo que Señor, mi Dios, tabisa. Mi tabay busca carne perdi. E karnenang ku a perde caminda mi ta tresebek, pa carne herida lo mi mara verbant. E carne malo lo mi laga coge forza. Pero es un cuta gordo y fuerte, lo mi destruí. Lo mi ta un guardado, cuta trata nan justo. Y lo que taboso, mi bestia nan, Señor, mi Dios tabisa, lo mi defende derecho de es un carne contra de otro. Sí, contra boso, chubato, di carne nan y chubato nan. Palabra de Dios. El refrán de nuestro salmo está, mitin Dios por guardador, pues mitin falta de nada. Mitin Dios por guardador, pues mitin falta de nada. Señor, ta mi guardador, mi no tin falta de nada. Den kununko yen de hierba verde, eta lagami sosega. Eta hibami na fuente de agua fresco, pa mi volve hanya forza. Mitin Dios por guardador, pues mitin falta de nada. Eta guiame den bon camino, na honor de su nombre. Mas que mi pasa den abismo de muerto, mi no te siente ningún ansia. Bo presencia, bo garote bastón, nanta sempre mi amparo. Mitin Dios por guardador, pues mitin falta de nada. Para mí, bota derecha mesa, den cara de inimigo. Boa junta mi cabeça com perfume, llena mi beker abundante. Mitin Dios para guardador, pues mitin falta de nada. Bo bondad y bendición lo acompañame, todo día de mi vida. Lo mi viva en casa del Señor, enter mi vida largo. Mitin Dios para guardador, pues mitin falta de nada. Lectura for di prime carta di San Pablo na Cristiana di Corinte. Romanang. Cristo alanta foi morto como es un prome di morto nang. Pa sobra mescos com morto adrenta mundo pa medio di un gente, resurrección for di morto tambe tabini pa medio di un gente. Mescos ku tur gente mester muri pa motivo di nang relasyon ku Adam, asina tur gente lo lanta for di morto pa motivo di nang union ku Cristo. Pero cada talanta for di morto na su turno. Prome Cristo y después, ora e volve, es nang kuta pertenecen a Je. Anto e ora e fin lo llega. Cristo lo destruí tur autoridad, tur poder y tur potencia espiritual y entrega el reino na Dios Tata. Pa sobre Cristo meste reina, te ora tur su enemigo nang tabaw di su pia. Anto morto, ta e ultimo enemigo, culo queda derrota. Ora tur costa sometina Cristo, e io mes lo somete su mes na Dios, cu a somete turcos na Je, y asina Dios lo ta supremo riba turcos y den turcos.
Palavra de Deus. Aleluia, 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 Alaba sea es un kutabini del nombre del Señor. Alaba sea reino venidero de nos tata David. Aleluya. Señor sea con vos. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En el tiempo allá Jesús avisa, ora io di gente venida in su gloria junto con su ángel nan, le senta arriba su trono real, tornascion di mondo lo reunì su dilanti, e lo separanando in dos gruppo, mescosco guardado da separa carne for di cabrito, e carne nan lo pone na su man dreci, e cabrito nan lo pone na su man robes. E ora ei e rei lo bisa stan parana su man dreci. Bini cercami, bosso, comitata bendicionà, tu ma possession di reino che ti preparapa bosso, for di cominciamento di mondo. A sopra mi tabat in hamber i bosso adunami di come, mi tabat in set i bosso adunami di bebe, mi tabat a un straniero i bosso a ricibimi den bosso cas, mi tabat a sono i bosso adunami pagna pabisti, mi tabat a malo i bosso a cuidami, mi tabat a serai bosso a bin bishitami. E ora esnan co abiba bon, co Dios lo contesté. Señor, che dia nos amirabo cu hamber e adunabo di come, cu set e adunabo di bebe, che dia nos amirabo como straniero e a recibibo den nos cas, sono e donabo pagna pabisti, che dia nos amirabo malo of den prison e abishitabo. Rei lo bisanan. Mi t'assicura bosso, turcosco bosso ahasi pa ondi e romanan di menos importancia aqui de mi, bosso ahasi pa mi. Después le bisa estan parana suman robes. Vai for de mi bosso maldiciona pa Dios. Vai de ne candela eterno, que ta prepara pa diabol is angel nan. Pa sobra mi tabatin hamber i bosso no adunami di come. Mi tabat in set i bosso no adunami di bebe. Mi tabat a un straniero i bosso no a ricibimi den vosso cas. Mi tabat a sono i bosso no adunami pagna pabisti. Mi tabat a malo i den prison i bosso no abin bishitami. E ora einan lo conteste. Señor, chi dia nos amirabo cu hamber of cu sed of como straniero, of sono, of malo of den prison, i nos no ayudabo. E ora ei lo contestanan. Mi t'assicura bosso, turcosco bosso no ahasi pa ondi e hende nan di menos importancia ei, bosso no ahasi pa mi. Well, estan aqui lo recibi castigo eterno, ma e hende nan cu abiba bon cu Dios, lo recibi vida eterno. Palabra di Señor. E crimen koja sosode siman koja passa na Aruba e assassinato di Anastasia de Iu or di su proprio majornan obliga nos pa
a meditar la palabra de Dios en aspecto aquí un poco. La ganos mira están para naman robes de Dios, día de juicio. Están kuta maledito, están ku no tin corazón y no tin alma. Kende nanta. Mitabatin hamber i bosono adunami di come. Mitabata malu bosona iudami na bishitami, minotabatin pagna bosona bistimi. Kende nanta. E maldito nan, esnan sin corazón y sin alma. Nanota hende kuta biba den gang nan riba kaya nan skor di ciudad nan. Anta hende nan kuta biba den cas di familia. E kuta aparenta hende normal. Hende alegre. Hende hasta simpático tin viaja. Kende ta esnan ko tin hamber inota hanya fordinan lo cual nan tin hamber. Esa kita naniyunan. E mucha nan tin hamber. E apenas nanta hanya comida pa na stoma. Apenas ta tira comida pa nan, manera ta tira comida pa galinha, pa gorda nan curpa. Manera ta dona comida pa cachorro, pa pushi. Apenas es aquí. Pero hay mucha nantin hamber de amor, nantin hamber de cariño de mama, de seguridad de tata, nantin sed de passatempo con an mayor nan. Y es aquí tan ninganan, es aquí sí tan ninganan. Ki paña nanta pidi, e paña con ana recibida di bautismo. Dia di bautismo na queda bistico Cristo, e nantin derecho di queda e paña aquí glorioso enter nan vida largo. Pero ta mayor nan mes, ta arranca fordinan e paña aquí, e paña di Cristo, e ta bistinan con mundanidad. Esa que nanta e maldito nan, sin corazón y sin alma. Cuando ta dunan proprio yunan e cominda con antin mester, panan por crece drechi como hendenan recto, como yunan di Dios. Esa que ta e maldito nan, sin alma y sin corazón. Cuta arranca paña glorioso di Cristo, fordinan proprio yunan, pa bistinan di demonio nan. Aquí rato portanan hancho los abri di carnaval. Carnaval los abri porta hancho abri. Aquí rato nos lo mira riba stage, te 2 ori di marduga of maslat ainda, e chiquitinan, bistiman era prostitutanan, cu barica fo, ta baila e ritmo di prostitutanan, cu applauso di henter multitud nan dilanti, inan mayor nan orgulloso di un evento exitoso, cu queda apoya lor di sponsor di tur instancia nan di nos pueblo. Así aquí nos ta cría nos muchanan. Ku aquí rato nan lo ta mamanan y tatanan y nan yunan lo superanan den maldad, lo superanan den inmoralidad. Nan yunan lo no tienen ni un crenchi de corazón, ni un crenchi de alma. Si acaso nan mayor nan tin algo así ainda. Así na lo ta y así na ta, hermana. Kende ta esnan ko no ta zoro pa enfermo nan. E mucha nan, si nan bira malo nan ta hiba nan doctor pa cura nan kurpa. Pero nan ta heridanan pio ainda. Nan ta heridanan kun nan ejemplo malo. Nan ta troce nan vida, nan futuro, marcando pa nan un futuro troce completamente, con un propio ejemplo de maldad y de inmoralidad. ¿Quién está en prisión? Y muchos aquí no están en prisión. Prisión está menos malo. O sea, de prisión no tiene esperanza de salir un día. Pero hay muchos aquí están en esclavitud.
Mayor nan mes na ta entreganan como katibunan. Pasobra nan abira estorbo panan, ipanan nos troba, ipanan no molestia, ta habri television panan pa ora nan largo, panan sinta delante di television. Esa kita sinan ta bira katibo di screen, Pasobra ta yenanan ko kantidad di korotonan ni potoshinan sofistika, panan okupanan tempo. Iya sinan ta bira katibo di smartphone, katibo di internet, etc. Katibo nan pa vida largo, no gis prisionero nan. Kenta hasisaki, e maldito nan sin alma y sin corazón, para naman robes di Dios. Propio mayor nan ta hasisaki kunan yunan. Esa kita un comportación generaliza tristemente, pero generaliza en los pueblos. Una comportación que ta aplaudí y que ta apoya y que ta sostener dor di instancia nan, dor di escola nan, dor di gobierno, dor di familia nan. Principalmente temporada di carnaval nos tamire aquí, principalmente. Pero fuera de ese, también yunan que haceran an propio mayor nan den prisión de soledad y de abandono. Mi nota critica cas de sosiego. Pasó a ti un momento que cas de sosiego está un gran auxilio para gente grande y gran ayuda. Pero ahora grande nanta queda nan cas de sosiego sin visita de nan yunan. Kung nunca ta bisitanan of apenas un vez pa aña pa 10 minutos nanta hanya, e cas de sosiego tabira un prisión de abandono, un prisión de soledad. Tin viaja grande nanta sinta den hoki di cas, manera den un prisión, abandona, en soledad. E maldito nan sin alma y sin corazón, di man robes di Dios, ta hasisaki, kunan propio mayor nan. Saso soder humanan, kutin un familia, kutin un roman, kutin escarcedad. Y otro nantin manera pa ayuda, pero su placa ta sagrado y intocable. E placa sagrado aquí lo quema su alma de infierno pa eternidad. E maldito nan, sin alma y sin corazón, kuta seranan completamente pa necesidad hasta de nan propio familia y nan propio roman. Es aquí nanta di man robes di Dios. Es aquí nan. Ta sugerí pa mañana guarda un minuto de silencio pa lo cual ha sucedido semana pasada. El minuto de silencio ta una manera un joke ni pahari pa peso de lo cual ta aplasta nos familia. Un minuto de silencio Él soluciona algo. Ni más que hermana, la situación está desesperante realmente y dramático realmente. Dramático para sobra gente abira ciego y gente te aplaudie y te apoye. Seita es drama. Ni más que está desesperante. Turcos por cambia ainda, pero no con un minuto de silencio, no. Turcos por cambia, con lo cual Mamá María, nos Mama Virgen de Fátima, ta sugerinos. Si esta pedinos oración y penitencia, ta pasobra oración y penitencia por transformar y por cambiar turcos. Si no, lo no vale la pena ni reza. Si no estaba tin esperanza. Tapa sobra tin esperanza. Eta sugerinos para nos reza y para nos hacer penitencia. Es aquí sí por cambia. Ainda es nan para na man robes de Dios. Cuas coge dita gente maldito sin alma y sin corazón. Ainda nan por cambia y pasa na man derecha de Dios. Y vira bendicionada de Señor. Y heredar el reino de Dios. Ainda tem tempo para cambiar e bando. Tem tempo.
Ainda tem esperança para fazer. Ainda tem esperança para resgatar-nos família, para resgatar-nos mucha, para resgatar-nos futuro e nossa história. Tem esperança. Pero esperança não está em 1 minuto de silêncio. Esperança está no triunfo do Imaculado Coração de Mamãe Maria. Essa é a esperança. Triunfo de seu Imaculado Coração. De oração e de penitência, o qual ela pede na Fátima. E aproveitar o momento, Romanan, para invitar vos e animar vos, para vir o pétalo de la rosa. E rosa não conosco planta den hof de Mamãe Maria. O pétalo de rosa que me bota tomar compromisso de rezar mistério de Santo Rosário cada dia. Custa 5 minutos, ou menos. 5 minutos. Mistério de Santo Rosário ofereci para triunfo do Imaculado Coração de Mamãe Maria e para conversão de pecador. E Mamãe Maria lo soro, e tem poder para aplastar a cabeça de serpente, de culebra. E tem poder para triunfar e a força na escuridão que está aplastando nos vida e família. E tem poder para restaurar esplendor de nossa casa, de nossa família, de nossa sociedade. Pero assim aqui, Romana, láganos único outro de uma oração ferviente e devota. Láganos dedicar a luta aqui mais que 5 minutos diário de mistério de Santo Rosário, de intenção aqui. Es não de vós que ainda não toma compromisso e que está deseado de fazer, por inscrever aqui no Hockey de Book. Para tomar compromisso. Nós estamos organizando o grupo pouco a pouco. Cada rosa tem 20 mistérios, tem 20 pétalos. E es não que a tomar compromisso acaba, começa a rezar. Diz, reza mistério, nos trata dia Ave Maria. Para triunfo de seu Imaculado Coração e para conversão de pecador. Assim aqui, nós temos esperança ainda. Bendito seja Deus. Danke a Maria, que está dando-nos esperança aqui. Vamos aproveitar, irmã. A fiesta de solenidade de Cristo, Rei do Universo. Em Salmo responsorial de Ave Inta, nos mira quem está Rei do Universo. O Salmo responsorial a descreve de uma maneira preciosa. Está mi guardador, está mi bom guardador, não tem falta de nada. En conuco de erva verde, te lagami sossegar, ribami na água de fuente fresco. Eta me volve a força. Eta guiami den bom caminho, mas que me passa den abismo de morto, mintin ancha para sobrar su bastão e su garrote, ta mi amparo. Eta derecha mesa para mim den vista de inimigo, ta junta mi cabeça com perfume, e mi baker de mi coração, ta baixa over de felicidade, de alegria, de bem-estar. Assim está Rei do Universo. Assim está Cristo, Rei do Universo. E assim está uma família de quem está entregar, quem está viva do reino de Cristo, Rei do Universo. Nossa própria de família, que está viva do reino de príncipe do mundo aqui, de Lúcifer. Pero a família que está viva do reino de Cristo, Rei do Universo. Assim não está viva, não tem falta de nada, não tem conuco de erva verde para sossegar, não tem fuente de água para ganhar força. E claro, não também tem que passar dor de clove escuro, dor de diferente prueba, pero não tem ancha, não está desesperado, pastor, não tem garrote, bastão de não fé e de não confiança no Rei do Universo, que lo conduzirão dor de período não escuro. Para depois, llenan e baker com felicidade, com gratitude, com bendição, te baixa over, para direita mesa de amistade, de comunhão, para junta com cabeça, com perfume, com graça, com honor, com respeito mútuo. Essa aí também é a imagem de uma família, a imagem de uma pessoa, que está cidadão, que está pertenece na Rei de Cristo, na Cristo Rei do Universo. Durante o santo sacrifício aqui, nos pedi, Senhor, para
paereina de nos vida personal, y paereina de nos familianan. Laganos lanta para Romanan, van profesanos fe,